Porte de Hall. Музей водой. Предпоследний этаж наверху. Это электрик. Инженеру. Ин. Макет окна. Дистиллосу. И Брюссель. Схарбекер. Аллер. 18 век. Тюк ахалот и ноша. Циркут смухала гойчишт. Ин. Айшлойор. Tode tjønsjå. Tode er tjønsjå som hun er hocher. Pinch hadilla duhu tjøns. Moj gate. Klokte. Sedele. Mette. Beş. Roju. Odekečke. Balkon. Jekenderu sadaš. Кажется, конечно. Halvuulossa metkä yteri vanses. Bästi jalat. Ajahani vuor. Kan tråde halvuli. Går dafos metkä uka. Sodakhadin halvuulossa metkä on. Stalla. Skorolar harilla jokaista. Störitti snaavuhusa. Ušujete. Drakon biš mahca ur. Ušujete. Šekečluš. Očukš. Geoch zijn samen geïnzal. En bij deze wedstrijd werd er op en ontving als teken van zijn waardigheid een juweel uit de hand van de hoofdman. Dit juweel kon Veniers geschonken zijn. Centraal staat het wapen. Links hiervan staat Sint Gertrudis, de patrones van de stad Wijvel. Traditiegetrouw hangt onderaan het juweel een vogel die met de babbel met behulp van pijl en oog, de koningsvogel, die kerksymbool stond voor de Heilige Geest, werd ze later vervangen door de papegaai. Und andere zijn heel goed.
Dağıttı. Dağ harap oli. İşte bakayım boşlukta. Типш маю. Шангор орнаштан. Арбалеттер дика. Тириг вел. Том майвана. Şey, arbalet dual şu instrumenti var. 19 канала доводи сокта информация получаю. Но мен чуя же. Расстрелаешь просто. Соревнования шашлык можно уж. Какой что-то юную. Deze beschermers waren een belangrijk attribuut van de handboogschutter, omdat ze de arm en de kleding van de schutter afschermden tegen de krachtige terugslag van de Jullie is alles. Soms werden de botsbeschermers, die deel uitmaakten van de wapenrusting, rijk versierd. Zoals duidelijk te zien is bij de hier tentoongestelde 16e-eeuwse exemplaren uit ivoor. Vanaf het Ja, om zo te zien. werden de hand- en kruisbogen op het slagveld Ja, shit, amhazos. wapens. Naast de boog- en kruisboogschutters werden dan ook gilden van hakenbus. Ja, zo'n keer zijn als de Russen. De haakbus was een primitief vuurwapen. In de 16e eeuw kwam er een verbeterde Jullie wel gedaan. haakbus. Weer moet je samen. In de vitrine zijn 3 vuurwapens te zien. Helemaal bovenaan staat het blondslotmusket. Zoals de naam al laat vermoeden, werd het kruid in dit wapen met een brandende lood ontstoken. Aanvankelijk was het zo zwaar dat men het op een vork moest laten rusten om het te kunnen gebruiken. Ook de oude boog- en kruisbooggilden Ja, stil, voor modernere vuurwapens. Zo weten we Doodsymbolen is terug. die steeds een belangrijke rol hebben gespeeld binnen het hertogdom Brabant. Omstreden Так, Владимирович, Владимирович. Загружу. Что? Карантин шитала. Изабелла Хелгольмо. Tekst. Het is geen harnas dat gebruikt werd op het slagveld, maar wel bij parades en toernooien. Короче, $20 сколько же цухайнер халлер хренотина. Загипсовать щола. Сыграйте, ну хотя стеклянное чайо. Сушеный, я не говорю, что хочешь. Доспеш, мохова. Жестяной цех, я декадерош. Kaut oļus, tas formu našum šeit.
Камин халага. Метя гочу из мухола. Рюзан. Тюкайк. Пахтял. Аж кogel. Горгуна. Auch kanál надеюсь. Канал in Судошно. Что закрытый рабочий. Норвегия. Das ist bij de twee shitdoser. Kijk, smijt mogelijk. Waarschijnlijk wel hoogschoolertoes. Jachtapparugen. Binnen. Temperature heel tof van solitaire jachten. Als kogel, то стекло, физиком шейкенцер, халва явич, что розором лош, сейчас легкий залилош. Лавочка лати. Ладу искать. Арцуза пожарячий сигнал уж. Сигнализация метлела шла плохо. Цук нахтендол. Ветер. Цель. Чахрилош. Техитуш. Рилош лбо. Ауша. Терза. Налог йокчила. Тут евлей. Aiza жидкий мама хумашта. Ушла лукаден. Когда манечу ушла. Мух ушла. Настига водились. Что? Скрыла. Усыпала. Что у меня крас? Металловый что ли? Керст мухала. Напишите. Чуна вышла архулхи доша. Кусок церковичи. Другое. Брюссель вона скетч. Her som bort nærskala. Røst. Karakipper nærtsana råslugtest. Tanya hala. Joha. Çoğuri şortkala. Jogi nærsu. Rås. Очень конкретно на ум ушел хош. Цааху. Чугу ушел. Я его харахал чуктер довоже.
så tror jag nog att som sen kräver. Öyle baktı. Değerli. O kakert olsun ya her kova. Orada yağı göz. Evet, göz. Erholçoğuz. Zöjeli muhtiyaç yok. Öyle artıyor şu dolan. Her